Tāria te wā poto ka tū te kura tūtohinga tuatahi o te motu. Ko te tonga o tāmaki te kāinga o te kura hou nei, engari kei te whakatakariri te tūmuaki o tētahi kura kaupapa Māori o Tauarohe. Anei ngā whakamahuki. Kua oti ia Dora McLeod te kautau e tūana hei tumuaki ki tēnei kura. Kuna tirere me... Hei tāna kārehe paina o nā tūtohina kura. Putāna tawa pūtea, ka kore ana, ka kore te tautoko. Pēnei te kura I o tara nei main freight, beards. Ko rātou, ka kore ana tērā, kona harua no te kura ko hekea no te tātai o nā tamariki Māori e eke ana. Hei tā te minita tuarua mona take mā taurana, ka whakatūhia te tūtohina kura tuatahi ki te tona o tāmaki makaurau, hei te mutuna o te nohana whare pāremata. We're setting up terms of reference as we speak. Catherine Isaac will be the chairman of that implementation group. Ko te rereke tana o nā tūtohina kura ki e rā atu, ka noho ia I raro I nā parirau o tētahi umana, pakihi, iwi rānei. Ko rātou ka whakahaere I te kura, e hara I te tā huhu o te mātaurana. Enari kei te pukutera e te mānai mo te riuroa, kua mahu e iho te marea e te kā wanatana I o rātou hiahia mō e nei kura. We are very much wondering where and how the community themselves will have a say in the process too. So the announcements from John Banks this morning just raise a whole lot of question about speed, about consultation and about what really is this going to look like. Enari e whakahe ana te minita ki tēnei take. It will be a very public process, so there will be opportunities for people to judge themselves. Ka whakatūhia anō tētahi tūtohina kura ki o tautahi, kia ki te mena he paina kei roto, a tōna wā pea ka maha atu anō, ka hore rānei. Rā pārata whae te karere.